Biyag, di tao. Kasano iha? Itulod na kaan ken ni Papa Medyo Manila. Wan, mama. Numabalin, di mi kayat nga umatayo ka. Ngam ijay mat ngamin ti kayat mo apagadalan. Ma, di kay agdanag. Uray ije Manila ti pagiskola, ah. Igaud ko ti agadan. Sapay la kumatatong palom day na ibagam iha. Wan, mama. Promise. Agadala ka na imbag. Makaturpusak iti kayat kong alaan. Kan nasing petakmet nga anak yo. Huwanan. O sige iha. Palubusan da ka. Gaputag talak kami kan ka. Thank you, mama. Una yan ang naglailo to'y anak ko. Iso adida ka mapagkadkadan no da iti adakit awam. Gapo iti kasta galad mo. Agyaman ako unay, mama. I love you. I love you too, anak. Naimbaglaangan. Tanam-am mo ka apadak anagapo iti Norte. Uray siya, Clea. Maragsakan ak matanakam-amukan ka. At least, saan taunay amay kawa? Wan nga ron. Adan to pa'y siguro dagiti maam-amuta apada nga Ilocano. Lakit di Gaputa adumot dagiti kailyan tayo akayat dati umay agadal diti Manila. Wan fe. O ala, awagan kanto inton malam. Kalpasan ti klase ta. Tainta agpasyar. Kakaiso na asabado inton bigat. O sige, Leia. Kat inton bikat, agpasyar tamat laang. See you around! Nabannog ako na magmag na. Isong agpalamiis tapay man. O sige, Leia. Nasakit mo dun ti sakap, kapoy ti kapapag na. Sana bale, nagatang tamot ng dagiti ginagara ta dito mall. Wan, agorder takit din iti kananta. Tani, agalas 12 matan. Sige, tani mabisinak matan. Ala, agorder ta nga roden. Dalpasan ti klasem, Leia. Wan, o anya, agawid ta ka din? May samot a building ti ayan ta. Isong aggidantan nga agawid. Mabitlaang, ang daurayan ta. Ha? Di ka din nobyo? Basta, mabitlaang. Hello? Mabalenti makiamam mo? Sure! Ngam, amamukan, Chris. Iso asikatiyam amok titi friend ko. Chris, iso ni Leia. Leia, isumot ni Chris. Nice meeting you, Leia. Same here, Chris. O sige, tap na makapagamamu kayo na imbag. Panawan kayo pa, ha? Uro-urayin na ngamin tinobyo kay Jabanda. Have a nice time! Naglukon ni Fe. Pimanaw matan. Sana bale. Adaak mo takad buwan. Awisan ka mapanitimay sa restaurant. Tapno makapag-istorya ta na imbag. No, okay lang ka, Leia? Sige. Sikati makaamo, Chris. Ay na, pasensya kan ha. No pinanawan kayo kan ni Chris Idikalman. Okay lang, Fe. Amom, taga Cordillera gayam ni Chris. Wen, Kat, kumusta nga iti date you? Anya, date adagos? Kadwa na. Ay na, tapno amom. Idi pa'y laakayat na kaamaam mo ni Chris. Ngam idi lakalman anadan iti gundaway. In fairness, panag ko na nasingpat ni Chris. Kan gwapo. Ay talaga Ay, nawan lat nobyo. Shakti mangaram kan ka na nga uray babae ak. Isa di mon paluspusan magaram kan ka. Makitan to, Fe. Siyempre, amun mi pa'y mata anaimbag ti tunggal maysa. Kan rumbang ati panagadal tayo ti pangruna tayo. Walaya, kas kanya ka, adan nobyok. Ngam siyempre, adal pa'y ti kang runaan. Diyak kaya tamadadaal ti arapaap ko. Kan arapaap dagiti dadakkel ko. Rumbang laang, Fe. Igaid ta ti agadal, tapara matlakad at aday ta.
Kaya't ko ama monita. No damot lang namnamak ang kalaya. Masansan ti panagkuyog ka, Chris. Kaya't naasawan at damot riknakan ka. Agyamanak no kastalaya. Kunaklakid din. No gayem lang ti pangibilbilangan panyak. Sa anak asumurot no day ti awisan na. No awan pa nagayat ko kan ka. Ikarek. Di kanto agbabawi ang mga ayat kanyak. Ket si kanto ti babae nga ayatek. Sorry mahal ha. Jack na ibagbaga nag-applyak. Ken nag-examak iti PMA. Anya? Nakapasak. Iso ngayon to umaya bulan. Agpabagyo akon. Pingita lang ang bagam. No kasta. Saan ta nga rudin nagkita ka na yun? Kasta talaga ti mapasamak. Ang aganos ta. Kasladyak kabailan nga umadayo ka, mahal. Aganos ta pailang. Iso agon dawayak. Taday ti mo ti pagasmak. Tagbalin ang soldado. No mabalin. Diyak kaya ti makinobyo. Wano makiasawa iti soldado. Wano pulis. Taado ti mangibagbaga a babaero da. Di ka mandanagan. Saan nakakas ka takwada? Kas na ibagakan kay din. Si kalati ayatek. Ken si kanto lang ti babae ti biyag ko. Saan nga amin a pulis wano soldado. Ket kasta. Talaga adyak kumakayat nga soldado ka. Ngam gapot ay ayatan ka. Sige, palupusan ka. Suportaran ka iti dayta a desisyon mo. Ket, kumusta mat ang tinobyom? Manipod simrak ijay PMA. Awanan ti komunikasyon mi, papa. Iso apanak ko na. Nalipatan na ko. Mawatam ko matinobyom, tatalaga kasta ti agadal ejay. Ado dagiti maiparit nga ramiden da. May saan ti panagaramat iti cellphone. Uwan, papa. Kunta kan na kanto na ejay, dumapalumusan danton nga garamat iti cellphone. Isungaw rayam. Kabarbarumat ang number na ito eh. Bata. Hello? Kumusta ka mahal? Chris? Well, siya. Oh, agyaman na. Takalpasan tinnom abulan. Nakaawag kamit laangan. Okay ang laang. Sika, kumusta ka matan, mahal? Okay at lang dito eh. Pasensya ka na. Tay tala mawagan ka. Masapul ngamin asurutan mi dagiti pagalagadan dito eh. I miss you, mahal. I miss you too, mahal. Di ka madanagan. Maawatan ka. Kanayon ko mga gananad ka dita, ah. Well, oras si kami. Agan anat ka na yun. Basta laglagi pa, ma. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat unay-unay, Chris. Oh, kumusta kayon ka ni Chris? Imawag matlaangan, fe. Wow! Isumot lagayam amayat ti auram ita ah. Siyempre, agasom nga'y kalpasan ti innom abulan sa laimawag kanya. At least, kampante ka matan nga day tinasaya ata ka sa saad ti boyfriend mo. Wan, kan nagsoblin iti sigod ti komunikasyon mi. Ay, nasayatan no kasta. Kunak idino saanan nga umawag. Akas na awan serbi na nga adda boyfriend ko. Tanabayag nga awan komunikasyon mi. Wen takas jacket nga rod ang nag-eskwela ijay PMA. Ngam ita, uray kasla 5 lang a minuto ngagsarsarita kami kat naragsaka kon. At least, makasarita kon iti binulan. Ay na, maragsakan na para kan ka, friend. Hello, mahal. Kumusta ka ditan? Okay lang, mahal. Ure na rigat. Ngimanusa. Adamat kit di dagiti gundaway nga enjoy ter aramiden mi ditoy. O sige, ag-enjoy ka latta nga ron dita, ah? Well. Kasta talaga, mahal. Basta laglagi pa makanayon ang sikat ay ayatek, well. Sikat ti pinaka-special iti biyag ko.
Agyaman na, mahal. Umadanin ti pa nagturpusyo. Saan ka di? Nakaturog mo tan. Ay, kaasi mati kayan ayat ko. Gapo iti bannog na. Naiturog nan. Ay, iddepak man laang ti video call me. Kaasi mati kayan ayat ko. Ha? Chris? Siya nga, Rod. Flowers for you, mahal. I love you. Thank you, mahal. I love you too. Sinorpresa na ka. Jack, impag-aro pa makaawit kan. Iso nga, Rod, adi ka ninawagan, tapno surprise. Nasum ka talaga iti surprise, ha? Manipod ita, no da pribilehiyo maipay ka na kami. Kahit makaawid hak. Jack tuag liway amang sarungkarkan ka. Leia, will you marry me? Yes, Chris. Agyamanak. Iso nga umay kami to kadag iti dadakkel ko ijabalayo. Tapno matulag ang tikalay sata. Juan, si dadaan kami amang pasambay kada kayo. Kalpasan nga rod ti misyon nyo iti Negros Oriental. Isunto ti panagkalay sayo iti anak mi, Chris. Wala na. Tapno mangrugi kami matan iti bangunan mi a pamilya. Iho, awagan na kami ni ti mamaken, papa. Tanak da kamutan. Sige, mama. Papa. Maragsakan kami para kada kayong anak mi. Agyaman kami, mama, papa. Alang nga rod, tada kaminton kada abalayan ti makaammo amang isagana para iti kalay sayo. Kabayatan ti kaadam iti misyon nyo, Chris. Idi, kunak anagrigat ti long distance relationship. Gaputan na bati ak idi nga agis eskwela iti Manila. Kat adamot ni Chris iti PMA. Ngam, nagrigat gayam ita. Takamang ti armada ni Chris. Manmano nga umawag. Takunan na pasaray adda operation da. Ni Chris. Hello, Chris. Mom! Di kayo kumamagmaklat. Ngam, kaya't may nga ipakamo, ani Second Lieutenant Chris, ket may isa ka nagiti nambos. Anya? Kabayatan ti panang itulog da ka nagiti relief goods, ma'am. Saan? Saan na pud na dayta? Laging ito ni, ngam tayo ni Chris. Sumawag at lang, tapno may pakamukan ka, ma'am. Yan, tapno maamuan mo, tagit ka nakil, ha. Saan na pud na dayta, sir? Ibagayo amang rabraba kayo lang. Sorry, ma'am. Sabay nagsatyangas na. Naibilin na kanya, ngay pakamukan ka, noon naman ti mapasamakan ko na. Saan? Kasanon tinatulagan na kalay sami? Kasanon? Nagsakit. Nagsakit ti kastoya na pasama. Agnanayon ka dito'y puso. Mahal. Di kanto pulos malipatan. Iha. Angan ka kumauri basit lang. Tapos sana mairaman. Day ti saklunong. Papa, awanan. Nadadailan ti harapap mi ni Chris. Kasanon ti anak mi. Tigagda nagtada kami, mayat ka ni mamam. Maladingitan kami, mayat. Ang empatib krem ti pakinakam mo, Leia. Ron, anak. Umay kan. Addan ti school basyo. Umayan, Mami. Bye, anak ko. Bye, Mami. I love you. I love you too, anak. God bless you. Thank you, Mami. O sige, lumugan ka na, anak ko.
Napanan nag-eskwela ti apo ko, Clea. Wan, mama. Ay na, kasla ka ano laeng edi maladaga ni Ronron. Ita adan iti elementarya. Nagbiit ti panaglabas ti panawan. Wan nga rat, mama. Saan ana pupuutan ti panagdakkel ti anak ko? Leia iha. Apay, awan ka din ti plano mamakiasawa pay. Ubing ka pay, kasapulam ti katakunay-nay iti biyag. Tapno adda kaduam amang padakkel kin ni Ronron. Enton awanakon ito'y abiyag. Basta lakit di pilyaman na imbag ti pakinay atam anak ko. Tanarikat ti mailawan. Mama, awanin iti panunot ko dayta. Ha? Ti anak ko laengan ti pangituunak iti atensyon ko. Umdasan aragsak ko ti anak ko, mama. Ay, ala, kat addakan ka dayta anak ko. Desisyon mo dayta. Kat no anyaman dagiti pakaragsakam nga arabidan, namnamaam ti kaaddak amang suportakan ka, anak ko. Agyaman ak unay kada kayo, mama. Gapo iti kanayon akaaddayo iti likoda. Patpatgan kayo unay. Patpatgan kamat, anak ko. Da kayo, iti apo ko. Biyag. Ti tao. Ay ni bayaw mo ati kasarita, Perli ading ko. Total, awan mo dun, ti aramidon na. Kalpasan ang maitulod na kay opisina pagtrab-trabahwak. Ay, sapay la ko matao manugot nga isupay la ti mangi maneho iti check manang Arlinda. Di ka madanagan, Perli ading ko. Nasingpat ni bayaw mo at Serik. Sigurado nga manugot day jay ang mangi maneho iti kotsen. O sige, kasaritak to nga rod apaman ang makasangpot iti balayo ni Bayaw Jeric manang Arlinda. Wen ading ko, ala, urayang biitan. Ta, ada nang ibaunak ken ko, ana. Nag-resign nga min driver ko, Bayaw Jeric. Sapay la ko mata matulungan na. Sikapay la ti mangi maneho itilugan ko. Sana parikot dayta, ipag Perli. Agyaman nak Bayaw. Ay, kasapulak ka talaga ti driver. Nang runa numapan ko sa rungkaran nagiti negosyo kapakanan. Awan ti rumbo nga pagyamanam kanyak, ipag. Si dada nakatumulugan ka. Nasayaat nga rod no kasta, Bayaw. Kala at ngamin ang nag-resign jay driver ni Perli. Iso sikapay la ati kinasarita na. Awan mo't parikot kanyak, tawan mo't araminak dito balay. Wen, tulungan pa'y lati kabsat ko Di na mo nga rod ammo ngamin tagmaneho. Anya nga tanong isurok langan nga agmaneho. Tapno sana nga agparparikot pa iti driver. Sa bagay, husto ka lakay. Gimatang mo't ngamin itilugan na ngam di na mo't ammo nga maneho. Ala, tamapanak iti balay na. Ada ka nung papanan mi, bakit? Ala, wen lakay. Agan-anad ka iti panagmanehom Kabarbarugan ti kutsim ipag Perli. Wen Bayaw. Upat pa'y laabulan na kanyak na ito a kotse. No kasta, inlakom dya sigod a kutsem? Wen Bayaw. Pasensya kan naisturbukan. Sika talaga ipag. Saan ka diyan nagsaritaan tanday ta abanag? Wen matkit di Bayaw. Sumarag ka pa dito palay. Tagmerienda ka sakbay ti panagbiyahe ta. Saanan? Napsugak pa ipag. Urayan nak nga rod dituyin Agpulisak biit. Nagbak nang kanipag. Maging kayo ta, awan pa boyfriend mo. Bayan pala dayta boyfriend dita Bayaw. Sakit la ti ulo dayta. Sa bagay. Ipang pangrunak dagiti negosyo. Isong awan panawon ko makinayat. Kasanungay no mabaakan ka ipag. Urayan Talagang awan isam ko maki-boyfriend Bayaw. Ipag, nagpintas ka. Sayang ti kinapintas mo no mabaakan ka laang. Di nakman rabakan Bayaw. Naglaad ak tupay. Anya naglaad nga ibagbagam ipag? Naidumduman ti kinapintas mo.
Ado ti atiwom nga artista iti TV. Ulbod ka, bayaw. Sa anak nga ulbod. Isam mo pa lang kat makapainlaban. Agsabdan ka man mo't dita, bayaw. Tikit di pa nagmanehom tinto na ram. Sana siya. Oh, makita? Nagpintas ti isam mo ipag. Nagsamit nga isam ko naman. Loko. Sir. Si Carl ka dito boyfriend ni Madam Purdy? Ah? Ah, saan ko girlfriend? Ipag ko. Kabsat ti asawa, madam. Pasensya kan sir ah. Kunak mo kaayan ayat mo ni Madam Purdy. Kaputa, nagpasig kayo titunggal maysa. Anya? May sagayam kadagiti para innaw dito yung restaurant ni Madam Purdy sir. Yak ni manong mo. Saling. Kasta ka di. Siyakmot ni Jerry. Iman manayahak lang ti kotse ni pagperli. Nag-resign ngamin ti driver na. Kasta ka di, Sir Jeric. Wen, bayad nga awan paag-apply a driver na. Siyak pa'y lang ti agmaneho. Bayaw, Jeric. Nagpaut mo ti pa nagsarita yung tinay dya tomboy. Unipag, nalay nga agistorya ah. Ipagarop na pa'y nga agayan ayat ta. Anya? Wen, asyak ka nung ti boyfriend mo. Ala, tila madmadlaw naman. Ang nasingpot day jay. May isa ka dagiti pagtaltalkak dito restaurant ko. Nadlaw ko man ta ipag. Napasig ang makisarsarita. Bayaw, kayat mo ti mangan. Amangan numabisin ka. Napsugak pa ipag. Di na ka di pa kadalaga. Amangan no kumutong ka. Makapasulak-lakit di kinimanang Erlinda. Anya? Sinalbag ka mat pare Jeric. Ni, apay ana ibagam day ta pare Renz. Sakla ko man tinala ni ipag mo a driver na. Ay katag-apply ka ah. Saan asyak ti pangibagam? Nagasat ka talaga. Kanayon kayo nga guyog ko ni ipag mo a perli. Ay. Di mo ikan iti sabali kay papanan ti panagkuyog niya pare Renz. Kabsat lang ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. Umapalak lang amin kan ka pare. Nabayag gaminin na kursunadak ni ipag mo. Ay kat agdaton ka kan kuha na pare. Mabainak met. Anya ko mo ti pagbainan. Nasingpot mo ti ipag ko ah. Bak na ngamin ni Pearly. Ano ti negosyo na. Imposible mo't lasong bata na ti ayat ko. Kat may sakla jeepney driver. Kung talaga kursunadam ti ipag ko, ingkag dato na. Nalakalang mat nga sitgan ni ipag Pearly. Ala, Jeric lakay. Nagadumot tinda ito yung makmakan. Intad amin dayta ni Pearly. Diyak namin inawat daytang dan ko kan kuha na. Iso amak makanti intad na kanyak bakit? Oh, kasta ka di? Uwin. Nasingpot diya kabsat mo. Di na kaya't ang mabisinan. Kanayon na kapag meriendaan. Nasaya at no kasta makabannog mo't ka ti agmaneho. Uwin na bakit? Kaasimot ngamin no awan ti mangimaneho itilugan na. Nangruna kat adayo ti ayan dagiti restaurant ta. Nagbaknangan ni Pearly. Agasam, talo ti restaurant na. Wen, nagagat ngamin day jay akabsat ko. Dagiti latan negosyo nati as asikaswan na. Ni, nagsapakan ngayon may diti balay, bayaw, Jerry. Winipag, kalpasan ay naitulod ko ni Erlinda di opisina da. Nagdiretso ako diti balay mo. Ay na, pasensyakan bayaw. Agkay warapay la dagiti usar ko diti balay. Diyak pa'y nakadalos. Sana parikot da ita, ipag. Tulungan kan ngagdalos. Ay, isaanan bayaw. Kababain launay kan. Anya ko matpagbay na. Awan mo ter aramida ka madi. Kababay na talaga. Masinga ka una yan bayaw. Agrubot ka kidin. Tasya akong di makamu kadagiti nakawara pa papel. Awan ti rumba nga pagdanagan. Asino dyan kaya kasarsarita ni ipag Pearly? Wasan? Agdat daton samat kan ni Madam Pearly dito lalaki. Anya? Wen,
Pasansan ba't no may dito yung restaurant? Isa, kunak. At datdaton day ta lalaki. Dito'y pa'y restaurant, ipagdatunan na, manong saling. Nangyari sa bak ng lagit di day talakay. Nagpintas di lugan na. Kan, matapay bodyguard na. Anya? Agsay-sayang lang iti oras day ta lalaki, Sir Jeric. Apay anak ko namday ta, manong saling. Ama mo ko ni Madam Perli. Dagiti lang negosyo natin napataggan ko na. Awan panawin na ngagparem. Ay, ayaten ka, Perli. Iso ka pa nga asim, tasumbatan na kon. Ay, jak masumbatan day tama nung Gaspar. Imbagak matan nga awan pa'y panawin ko amakiin na yan. Anya? Pasensyakan manong Gaspar ha. Sa anak pa nakasagana amakiin na yan. Maawatan ka. Ngayon sana ka mapukawan ni tinamnama. Agdato naklatakan ka. Makamu ka. Basta imbagakon. Jak pa'y nakasagana amakiin na yan. Hindi ka pa nakaululimek, pare Jeric. Imay ka dito'y balay tapno agulimek ka lang. Ha? Ay, kwa, pare Renz. Magitan. Agadayo tinakaiturungan ti imatang mo. Anya ti pampanunuta maya. Ada arak mo dita? Gumatang ka. Apay, kaya't mo tiya ginom iti arak. Basta, yung kagumatang iti arak kan pulutan, pare Renz. Ikang kahit igatang mo. Mas dawak man kan kapare. Itamang pa'y nga agawis ka iti arak. Alakit din. Yung kagumatangan iti inuman tang arak. Kaya't ko ti aginom ita. Itaman pa'y anabartag ka nagawid, Jeric. Apay, pinainom na ka din ni Perli, iti ara? Sana, bakit? Dua kami lang kani, pare Renz, sana ginom. Anya? Pasensya ka na. Naimasan mi man tanti nag-shot kani, pare Renz. Diyak na po tanti, naglabas ti oras. Ala, agi na kang narudan. Amok anabannog ka. Uwen, bakit? Agi na na ako. Rabiin lakay. Kunak man no agi na ka. Di ka mo maturugan. Una kalata na matulog. Sana pa yung agtuglap. Naskan ko maamaturog kan. Di ka agpuyat, ta sigurado nga ayaban na kang manan ni Perli amang imaneho iti kotse na. Apay, ano pa uli magkamitan? Apay, ada ka di parikot mo? Hindi naklata ni Kaskaso, bakit? Maturugan, tani, rabiin. Kaya't ko ti makasurong agmaneho, bayaw. Mabalin ka di nga isuro na. Mabali na ipag. Adalaki di gundaway mo, ngagsuro. Nawaya ti oras ko, bayaw. Iso ama isa parko ti agsurong agmaneho itilugan. Sige, ipag. Isuro ka, iti anyaman nga oras. Agyaman bayaw. Ay na, imbaglakit tin tanda ka amang isuro kanya. Taday ta ka manen ako nakipag. Agyam-yaman ka manen. Gawan pa'y na isurok kun ka. Alang arod, mapantan itayan ti kotsek ta isuro nakman. Wen, ipag. Nalaka ka maggayam nga isuro, ipag. Amo muntag maneho ti kotse. Kunak no narigat ti agsuro ngam nalaka magayam bayaw. Wen, inal daw ka lang ag-practice at no makabisado tag maneho. Ay na, nagsayaat ka bayaw. Adon ti na itulong mo kanya. Awan na nyaman na. Ipag Perli. Ape nga ron ang napaulimag kan. Pakawanin nakipag. Ngamnas ka na mamam ti marikriknak. Ha? Amok abason da ito'y apan ang ipudnokan ka. Sabay lang ko mata di nakurahan ha. Bayaw? Ipag. Ay, inigamam ti imak. Agayatak matankan ka. Anya? Pakawanan nak.
Ngam day tatipod no marikrik na. Bayaw, sigurado ka iti dayta nga ibagbagam? Uwan ibag. Di na ko magurahan. Gapotag kabsat kayo iti asawak. Apay kumaguraan ka, bayaw. Anyat kaya't mo asawan. Ay, kwa. Kinapudno na. Agayatak matkan ka. No kasta. Ang padatay ti marikrik na ibag. Uwan. Sipod pa'y. Kursunada kamatan. Jeric, mabalin ka ding agsarita ta. Abay, ada ka di rin ba nga pagsaritaan ta, Erlinda? Napatag ti pagsaritaan ta, Jeric. Anya? Manon nga aldaw asabali ti madmadlaw ko ken ka. Di ka pa yan nagawid dito'y balay, idirabi eh. Ah? Apay, matmaturog ka kadimutan iti balay ti kapsat ko. Ha? Jerry, sapay la kumata saan apod no ti atap ko. Anya mo dahil sasawa mo. Di ka mauawatan. Talaga adi nakmawatan, Jerry. Gapo, taar aramidum a komplikado ti amin. Anya? Sa anak ana ipas nga iidikal man, Jerry. Kat di mo ko madadailan ti panagtalik ko ka. Talaga di kan maawatan, Erlinda. Iti kan dito ang maduktalak nga da sa balingar aramidam. Nasaysaya at no agsinatan. Daitan di pagbagakan ka, pare. Anyang ita. Kadlawan ti asawam. Mas dawak pa rin, Renz. Kasano ti pan nakaamuna nga da relasyon mi kan ni Pearlie ang kamsat na. Naglapayag ti daga ako nada, pare. Ang mga nada sa bali ang nakakita ka na kayo. Kat nagipulong da iti asawam. Anya? Winusan. Ang mga nulimon na nagpaliw ti asawam. Narigat apagulbudan ti babae, pare. Anya? Ti ambom kat saan nagpalpaliw ti asawam. Ngam gayam. Lima da sursurutan na ti garawyo ko ni Pearlie kapsat na. Anya nga tatiramidak, pare. Mariribukan ako na. Diyan mo, pare. Nagbasol ka ni ti asawam. Ay ayatek ni Erlinda, pare. Nasulisog ak lang. Iso akatsi tinapasamak kada kami ka ni Pearlie. Pare, Jeric. Pagbabawiyak ti pa ng lohok iti asawak, pare. Nalaos ti pa nagbabawi. Awanan ka iti bain akagpat! Magawanan na ko, mamanang. Nagbasulakan ka. Nabayag ang pinaliiw ko, ti garawyo ko ni Jeric, Pearlie. Limod a sinuhag kayo iti naminsan ngal daw. Manang. Sampali, tinagparik na kanyak, iti kanayon, amarabyan ni Jeric nga agawid iti balay. Sana matagtagari, kan nagbaliw pa yun, ti pan nakilangan na kanyak. Manang. Sinuray kayo ang makasangpat iti balay mo. Nagtali na udakla ang iti saan unay nga dayo. Nakita pa naking nagkikiwatwang. Ha? Kabailan na kaya malukot. Kapoy iti ito'y nga inaramit yung. At di ka ito mapakawan. Tinatan, Jeric. Ikan kaya ang makiat. Pakawanan na, Erlinda. Sana na maulit ti naramid ko. Nagtanagag kang ka, ngamlino ko naklaan. Erlinda. Udak no nasingpit kan mapagtalkan ka. Saan matgayam, Jeric? Di ka ba na nagkaya malukwan? Ikanak pa'y kumay ti may sagundaway. Tapno may panagnag ko ti panagbaliw ko. Namiris ko abasol ko ti naramid ko. Diyak kaya't ti makisinakan ka. Ulit at agpakaasikan ka. Di nagpanawan. Ay ayatan ka. Ayang buti ayat ko para kin ka. Erlinda. Diyak namnamaan. Ama pasamat ti kastoy ka data, Jeric. Ngamnas ka ngagsinatan.
Gaputan na po kawen, anaming pinsan, di pa nagayat ko kanta. Magbabawayak tinaramid ko, Erlinda. Iswa pangasim, tadinak panawan. Ayaten ka unay. Agsinatan, kat saan ka matangag, parang kanyak. Biyag ti tao. Simon, anak. Simon, agriing kan. Bumangon ka, nakong. Tamasapa ta ama panagpidot iti basura ita. Panagbabasura manen. Makaturturog pay nanang. Ituloy mo ti maturog no agawid ta, anak ko. Wan, ala, bumangon kan. Nanang. Ala, darasam anak ko. Amangan no maunaan data dagiti pada tang agbasbasura. Mapantaman ng jay batok ti balay, nanang. Jay dakkel a balay. Baka ado ti maala ta ijay. Wan, anak ko. Ha? Nagado ti karton kan plastik iti batog ti dakkel a balay. Ay, alaan ta dagitan anak ko. Yes, adamanan mapindot ta a basura, nanang. Wan nga rod anak ko. Nagdakkel mo't dato yun a balay. Kastoy ko matibalay tayo niya, nanang. Ay, katwan na anak ko. Makabalay kanto iti kasta. No tari maanam ta ag-eskwela, anak ko. Basta'y kararag tayo anasalon at tayo akanayon. Tapno napiksa tayo latang trabaho, wan? Wan, nanang. Kanayon mo't ti panagkararag ko. Ha? Naglukat ti gate ti balay, nanang. Di yung manan ni warwara na kita basura! Sinalit kayo at tao! Ha? Inyor ornos ko na kita! Kalpasan na! Gulwin nyo laan! Wan, sir. Isublimi mo't laang ti sigod nga ornos na. Pumanaw kayo man! Saan na dito iti pagkalkalan nyo iti basura? Ija iting kay pagkalkalan! Wan, sir. Ay, ala. Oh my God, anak ko. Sayang, nanang. Adupay ko mati maalata ijay. Nagungat-mutan di akin balay. Sana bali, anak ko. Tasapsapaan tanto no maminsan. Tapno saan data amadlaw. Ay, naladaw ta ngamin itay. Iso nakita na ta. Mun garud naguyong niya, nanang. Ala, bye-bye amon, anak ko. Di mon panunutan day jay. Naira nala siguro ama diti aldaw na. Iso naunget. Simon, sikaman pa'y latagluto anak ko. Tani, maulawak. Maditirik nak kong. Diyak ka ba ulan ti bumangon? Nakaluto ako na, nanang. Ha? Kasta ay anak ko. Agyaman ak nga rodoan. Amok gaming nga nabannog kan, nanang. So nga syakti nagluto. Kat, dagiti adim ngay. Nariingdan. Wan, nanang. Pinakan ko pa'y idan Agyaman ak anak ko. Naibaglakit tin tada ka akatulungak. Agsakit ka di, nanang. Saan? Maulawak laang anak ko. Medyo nasakit laang tibagbagik. Mangan ka di, nanang. Aggauak. Madamdaman anak ko. Kayat ko pa'y ti maturog. Ay, kanta anak man kit din akong. Tapno maimas ko ti maturog. O sige, nanang. Nyati kayat mo nga kantaak. Komporme na anak ko. Basta tay ammom akanta. Adumot nagitikan kantaam. Amok mat analaing kang agkanta kat anak ko. Mun atay malaakan ka, nanang. Saan ka nalaing agkanta?
Amok labasit. Day di tatang mo ate malaang. Duwa kayo, nanang. O sige garod, aprusak ti ulo yo. Sa akto agkanta. Tapno mayat ti turog yo, nanang. O sige, anak ko. Nanang agyaman aken ka. Ayat na buslon, anarik na. Numabisinak pakanan nak. No agsangitak ay aywan na. Wow! Ando tinaibal lang plastic dito ruwarte pakanan Ala akda gito yan, ikargak dito sako. Ay. Agkanta akman, habang agpidpido takti basura. Kuna ni nanang, agsingsingpet ka. Umadayuat, inakon sumina. Dinakto sa pulen, no dinak makita, di kan tulong daan, no awalak tadan na. Ha? Nyanti Mikaela? Ante! Simon! Nangagkuti boses mo nga agkan-kanta. Iso nakita ka. Ante? Nabayagan asap-sapulan kayo. Pimano kayo matgaya man itisigod anagnaadan nyo. Wan ante, tapi napanaw na kamin ijay. Nagipatakder kami ti kalapaw ijay igid ti kalsada. Kat, kumusta kayon? Agsakit garod ni nanang ko, ante. Ala, umay ka. Mapanta ije balayo. Nakpay ko mailakod nato'y napidot ko basura, ante. Saanan? Ibatim daytan. Saan na bale? Taikan ka iti kwartam. Nooman nugot ka, Insan Mary. Ikuyog ko ni Simon ijay lugar mi, tatulungak. Da kami iti asawak timang paadal kan kwa na. Kukwa, Insan Mikaela. Amok, amarigatan ka amang tad iti masapsapol dagiti anak mo. Iso atulungan ka. Kuwa, kasladyak kabailan amaya dayo ti anak ko kanya kasinsin. Kasano nga rod ang makaadal, no di mo palubusan ang pumanaw. Insan, Ay na, oray saan kan nga agtrabaho, tapno mabantayam dagiti anak mo. Tamang tedak to iti kwartayo iti binulan, tapno adda busbusan nyo. Panunutom ana imbag ti imbagak, Insan Mary. Tapara metlaeng iti napintas a masakbayan ti anak mo daytoy. Ket no makaadal ni Simon, isuntumet tan timang tulong kadagiti kakabsat na. Pagadalan man to ida. no kasta, kayat mo ti sumurot kini Antim a Mikaela, Simon? Wan nanang, tanuan tayon agpidot ti basura. Kanta no makaeskwela akano. Anak ko, kailiw da kanto lakit dinopanawan da kamin. Uray siyak mailiwak to kada kayo nanang. No saan ko la siguro akabagyan ni Antim. Diyak ko makayata sumurot ka kankwa na anak ko. Ngam nagkarimot adi nakabaybayan. Wan nanang, kunanamot nga umay kami nga kanayon itoy. Pasyaranda kayo kano akanayon. Kastamot lang timbaga na kanyak anak ko. Isong agsingsingpot ka ichay, wan. Wan nanang. Daytoy akan tati praktisam, Simon, wan? Wan auntie. Masapul ang mapraktis mo iti husto dayta. Tapno mangabak ka iti contest apang isalipakkan ka. Wan auntie. Kinumpos ko dayta akanta. Iloko. Masapul ka no nga original ti lyrics ti kantaon. Naglaing kamatan nga mga ramid ti kanta auntie. Kapilitan tapno adda kantaon. Sige, agpraktis kan, wan? Madamdamakan amangan.
Ag-practice ka pa'y nga umuna. Gatita, intay mat imatangan ti sumaruno a contestant. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon, palakpakan tayo! Ni tatangku, iba't patangku, ang siput dan pupu, anak malang ngabkan ang angutku, isut payon, ni tatangku, arakan sigarilyo, sugal plastik ngado, ay nawaw. Humangon iyak sa mapan nagtrabaho. At tuwing arudan ti champion tayo. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon! Simon! Kunaktupay kat asikat ti mga apak. Auntie, nangabakak. Wan ka anakan. Yahoo! Nangapak ti ka anakak. Ay na, umay ka man ka anakan. Ala, nagiruti pa nagarakop mo kanyak, auntie. Ala, Ay na, maragsakan lang amin para kan ka kaanakan. Naglaing ka. agyamanak, auntie. Kumusta nga tante anak ko? Di damot la umay pumasyaran. Manipod ing kuyog ti kasinsin ko. Di damot ta nagsubsubli apulos. Apay nga tan. Oh, madanaga nakpekit din. Awan mo't ngamin cellphone ko apang kontakak ko makadakwada. Tinasayaat. Agurno nga kiti pagplete mi nga agiina. Tapasyaran mintuman ti anak ko iti puder ti kasinsin ko. Insan Mary. Ha? Ay, insan! Ay na, agyaman naktada kayo. Ni, agmaymay sakan sa insan. Wan kasinsin. Tabisin ni Simon nga agprak-practice. Itre-train ko ngamin nga agkanta. Kanayon ko nga isuro. Ah, kasta ka di? Imaya, tapno di ka agdandanag. Okay lang ni Simon. Awan ti rumbang apagdanagam kan kwa na. Napintas ti kasasaad na. Nasayaat nga rod ano kasta, insan Mikaela. Aywan, atoy Aha. Allowance yung nga agina. Ha? Ay, agyaman na kasinsin. Pasensya, ta 500 pailat maitad ko. Tani, private school ngamin, tinangisara ka kini Simon. Ay, uwen. Agyaman na kit di ata da kamang tultulong ka ni Simon. Awan anyaman na. Basta, no di ka makaumay iti mabayag. Busy kami, wan? Di ka agdandanag. Uwan insan. Tanoad danton kwartak. Da kamintun ti umay ijay lugaryo kasinsin. Ha? Ay sus, magastusan ka iti plete, insan. Kan mabannog kayong agbiyahe. Da kaming tulatan ti umay pumasyar ditoy. Sige nga rod, insan. Makaturturog ako, auntie. Labanam tatuglip mo. Agkanta ka pa'y numadamdaman. At dapay doa kantaam. Nabannog ako nga agkan-kanta. Agawit tayo kuman. Saan man anatangkan ti ulom, Simon?
Inayadan datan dito'y fiestaan. Masapul alupasam amin dagiti kantam. Auntie, kaano tayo mga agawid ijay balay mi? Awan pa'y oras. Busy taunay, Simon. Auntie, Sana bale. Nakasarita ko ni nanang mo. Imbagak abisi ka. Napanak idi na minsan ije balayo. ha? Imayak ko auntie. Saanin ang masapol? Aginanakan. Tainton bigat. At damanin pagkantaam. Sa dino manan ngay. Ije lugar tigayam ko. Lalaingam ti agkanta. Tapno makaurnong ta iti kwarta. Auntie, Di ka madanagan. Taiduldulin ko dagiti baybayad dakan ka. Nakabang ko. aywen auntie, saan nakadiagi eskwela? Baybay amman payla ta eskwela. Agurnong tapay iti kwarta. Tapno adda pagadal mo. Ha? Ken unaan tantupay nga ipatarimaan to'y balay. Awan pa'y ngaming tiles na. Numaalak titangdan mo nga agkanta inton bigat. Igatang tapay la iti tiles. Auntie, Aginanakan. Tainak maturugan. mailiwakon kandananang kan kakabsat ko. Ngumhan nga kayat ni auntie nga agawid kami. Kanayon kami arumwar iti rabi Napuypuyatan kami mapanagkan kanta. Nagadutit itadda akwarta kan ni auntie. Nga mapay nga tanghanak ik-ikkan. Agungat pa'y no agpagatangak iti kanak. Nagsingput mat ididamo. Ngam apay nga tanga imuyong. Maululawak Apay nga tan. Di akmantina silaw pagdanan. Di matama isut pagsanggiran. Baknang tinangawis kada kami dito'y akasanan. Dakkel ti bayad na iti panagkanta ti kanaka. Ado ti maayatan iti panagkankanta ni Simon. Adda nag-text. Adda manin ayabmin. Ay ayaban damanen ti kaanak kakamapan agkanta iti lugar to'y gayem ko. Replyak adagos. Bayan na. Agsasaruno ti awis ti kaanakak. Simon, natumba mo dun iti stage. Anyat napasamak iti kaanakak. Simon, kumustan tirik nam? Nakapsutak auntie maulawak. Ninanang kungay. Agturungan dito ospital. Dandan ni siguron sumangpad day jay. Inawagak ti kaaruba yu itay. Imbilin ko ti umay ni nanang mo. Kailiw ko ninanang ko. Wen, di ka madanagan. Sumangpatan no madamdama. Agpaimbag kawan, tapno makakantakan tumanan. Insan! Insan! Kumusta ka, anak ko? Nanang! Simon, anak ko! Kumusta ka? Iyamid akon. Diyak kayatan ditoy. Apay! Anyang amin tinapasamakan ka, anak ko! Natumba ak idyakan kantak iday kasaran. Naulawak. Anya? Rinabiigamin nga agkantaak. Agkan-kanta ti aramidok nanang. Sa anak aagis eskwela. Anya? Simon, anyat kayat mo akanan kan inuman, tagumatangak. Diyak pa'y mangan, auntie. Mala maturo ka nga rudan, tapno makainanak ka. Di ka sumanaong.
Insan, di mo pa'y kasarsarita ni Simon ha, tamabanog nga agsao. Apay alapdam ti anak ko nga agsaw, insan. Ada ka di mo kayat nga ibaga na kanyak. Ha? Sana kas na, insan. Mabalin ka di, insan. Rumwar ka biit dito ita kasaritak ti anak ko. Sige. Simon, rumwarak biit wan. Agpaimbag ka tagumatang ka iti cellphone mo, wan. O sige nga, Rod, insan. Ala, ituloy mo ti bagbagam itay, anak ko. Kasano nga, Rod, ang makalpas iti panagadal ni Simon no yawid mon, insan? Lading itak, insan. Ngamdya kun maitalak ti anak ko kan ka. Kunam apagadalam, ngam pinagkwarta am lagayam. Agsakit pa yan gapuitar aramidam, insan. Ha? Sana nasayaat kan kuan na ti kanayo na panagpuyat na. Rinabii ama puyat. Nga uray dinan kabalan, pilitom latang agkanta, tapno makakwarta ka lang. Para matkan kuha na aramida ka. Jakpat yan day ta, insan. Sana para iti anak ko ti pampanunutam. Nudikat para iti bukod mo abagi. Ha? So alading itak, insan. Ngamyawid kon ta anak ko. Nanang, naimbaga kon. Ni, apay asinurot nak dito yung anak ko. Naimbagak garudan, nanang. Nala, agtugaw kayo nga ron iti adin dito igid. Ta siya kung tagkalkal iti basura. Wen, Nanang. Ala, di kaagsangit ading. Ada ni nanang ejay oh. Di kan agsangit. Wen? Siguro makaturturog kanya. O sige, kantaan ka tanong makaturog kan. Tulog na, ading. Tulog na. Tulog na. Simon. Ha? Ni Auntie Mikaela? Hala, baka umaynak manan alaan. Nanang! Nanang! Ada ni Auntie Mikaela! ha? Ayan na. Insan, agawid tayon iti balayo. Taad da umay ko itulon. Insan, pangasim, di na kami kumanriribukan. Nadaman ng plano mamang ikuyog iti anak ko. Pangasim, di mo naramidan dayta. Saan akas tati planok, insan? Kaya't ko asulnitan tinagkuranga kada kayo. Mababainak, insan. Isoan ang iyagak iti abastuyo. Pakawanan da kuma, insan. Saanan nga agpaot ti biyak ko. Iso akayat ko asulnitan tinagbasulak kada kayo. Ni, anyat kayat mo asawan, insan. Kagap-gapok iti doktor, insan. Kumpirmado. Anda kanser ko. Amangan no saanan nga agpaot ti panagbiyak ko. Anya. Simon, anak, agrobot tayo. Ha? Papanan tayo, nanang? Intay lamayan ti bangkay ni Auntie Mikaela. Ha? Natayan ni Auntie? Uwan, anak ko. Iso nga agrobot kan, wan. Tarubuatak matan dagiti adim. Agkanta ka kano. Ado ti mangibagbaga nga agkanta ka kano dito'y lamayan. Dua taan, nanang. Takasinsin mo mat ni Auntie Mikaela. Di kanta amat. Sige nga rod, anak ko. Duwata nga agkanta. Ni nanang agsing-singpet ka. Madayuan, hinakon sumina.
Sika, ti ina ni Simon. When, madam? Nangag ko ti panagkanta ti anak mo, idi madamatilamay ti kasinsin mo. Magustuhak ti boses na. Adda production ko. Katno kayat mo, alaag ti anak mo. Alaag ti anak mo. Taikak iti kontrata na nga agpaay iti production ko. Kwa? Ubing pa iti anak ko, ma'am. Di ka madanakan. Saan na ka na yun ti panagkanta na. Maminsan la iti makalawas. Kat ikari. Asyak ti mang paadal iti anak mo. Kat itad ko amin masapsapol na. Diyak kayata na maisina ti anak ko kanyak, madam. Di ka madanakan. Agtalinaad iti poder mo ti anak mo. Sukunag lang, nukas di akasapulak ti talent na. Kat nukayat mo, kuyugam tunggal sukunag. O anya, mayat ka, misis? Kwa? Sige. Kasaritak ti anak ko. Mary, Simon, nakaumayak tada good news ko kada kayo. Congratulations, Mary. Nag-viral ti anak mo iti social media. At to'y, kita Diyos ko. Ti anak ko. Buy-buyahan ng tado at tao. Uhan, Mary. Intero asang alubungan timang buy-buyakan ko, ana. Simon, anak ko. Naglaying ka. Nanang, Kansaan laday ta? Gaputa ado dagiti na paragsak ti anak mo iti social media. Ado met dagiti nang tad iti tulong para kada kayo. Mabit lang, ha? Atoy. ha? Nagaduak kwarta. Diyos ko. Uhan, mabalin yun tagipatakder iti balayo. Tadakkel agatad da ito'y intad da tulong kada kayo. Iso amang kita kayon iti lote mabalin nyo apagpatakderan iti balayo. Agyaman ak, madam. Diyos ko. Agyaman kami. Naayat kaunay kada kami nga anak mo. Amom dagiti kasapulan mi, apo. Kundi nanggag mo dagiti kararag mi. Agyaman kami. Diyos ko. Biyag. Di tao. Ada sa nga ilim, Jose. Sino? Genovium, ni Donna. Sige. Ag-break ak pa nga rod. Mapuyatan ka. Nourayin na aging kaamalpasak nga agkanda dito'y bahar, Donna. Saan na balin? Tinapadag, mabantayan ka. Maasikaso ka. Mayawatan kay ti danom, kapem, kanuan niya pa'y dita. Unay kakit din na yan. May ramraman ka pa yun ngagpuy-puyat ga po kanya. Uray ko man, awan trabahong nubigat. Ay na, di nakpakadanagan. Pakaragsakak tararamidak. Kasta ti kinapatig mo kanya. Kaya amangan no makadlaw ti asawam kan ka, Donna. O di nasaya at numakatlaw, tapno sinaan na kon. Kanya? Sana. Diyak kayat asyak ti pakaigapon ti panagsina yung agasawa. Basta, di mon panunutan ti asawa ko, se. Saan mo na problemahan ti maipapan iti dayta? Hi. Hello, ma'am. Karol ko nam kumalatan kanyak. Di nakawagan iti madam. Okay? I'm Carol. Siyakmat ni Jose, ma'am. Nagpintas tinakan mo. Bagbagay mo, tanataer ka. Agyaman na, Nana Carol. Anya ka kadi. Di nakawagan iti nana, tama-insultuak. Ha? Di mo kumamati padlaw, nga dayo abak-bakatak ngamsi ka.
Anya nga oras ti out mo, Jose? Alas 2 iti parbangon, ma'am. Please, Carol kumalatan. Mabalin ka di nga awisen ka inton out mo, Jose. Intalang mga nitiruar. Sure. Agyaman ako, Jose. Kaya't ko nga minti makisiningad kan ka. Takursunadak ti boses mo. Nabayagan nga umayak ditoy. Ngam italaan na iturod ko ti masidagkan ka. Agyaman ak, ma'am. Karol ko ng kanya. Sige, Carol. Pakaragsakak ti makisiningad kan ka. Pakaragsakak mo ti makamamukan ka, Carol. I love you, Jose. Ha? Oh, naklaat ka, anak kang itimbag ka. Imposible nga itala nga adda nagarom a babae kan ka. Kuha, mas dawak lang amin. Damo ta pala nagkita. Ang agayat kang kanyak. Kinapudno na, nabayagan a crush ka. Tamay sa kadagiti mangid idulukan ka, Jose. Oh, anya nga iti sungbat mo iti idat-daton ko nga ayat kan ka, Jose. Adda ka di matlanam-nama. Ikan na kumapa iti panahon ko ang mga miris, iti dat-daton mo nga yan. Okay, basta laglagi pom kumaakanayon, Jose. Hindi pa ilaang inayat kan, ay ayatan ka. Ay, biliba ka talaga kan ka, Jose. Agpipila dagiti agaplay nga agbalin ang nobyam. Ada ubing, ada matisyuket, weno bakit? Ha? Ay, Jack man mo. Saan mo't ada kita ti sapsapulag? Gamno apay adumteng dalat tanok ha? Ay saan lagayam ad driver ti sweet lover? Pati gayam singer. Uy, di mo isapasap ha? Ta saan mo't nga amin kat kasta? Ay, no ada ti basta driver, a sweet lover. Ada mo ti basta singer, sweet lover. Tatang, ada kadwak ni Carol. Carol, iso ti ama. Naimbag nga orasyo, tata. Ay na. Ay, kastamag. Sumurag kayo ko ba? Mabiit lang, Jose. Ipark ko man na naimbag ti kotse, ha? O sige, Carol. Ay, Jose. Sino manenday niya babae? Agdat-daton nga ron kanyak, tatang. Anya! Manain! Uwan, tatang. Ay, una yan. Talaga babae, dagdaton ken ka anak ka. Uwan nga ron, tatang. Jakmut kaya ta masayar tirik nada. Iso, jak kaya timang bastard iti asino man. Anya! Kaya't mo asawan aklunem day ta akaraw. Uwan na, tatang. Na, kasanon nga ni Dona anubyam. Kat nubyak lata, Anya! Ay, paggigidan ng matan dagiti nubyak husay. Ay, sinampay di maysa. Sa kanto makirelasyon iti sa balay. Huwag ka di tatang, makitan to. Damagag laeng man, Jose. Akayan ayat kayon kani Ma'am Carol? When? Kasano nung amo ni Donna? Amo ni Carol ti may papan iti may sapay anobyam? Awan ti limad ko kada Donna kan Carol. Imbaga ka ni Carol, nga da ni Donna anobyak. Imbagak mo't ni Donna, anobya ko ni Carol. Ket, ayos lang ka na kwada? Saan? Nasakitin na kang dangagpadpada. Ang didak mabalin alapdan iti kayat kong aramiden. Isudan to pa'y, ket addan pamilyada. Imbagak, ano saan da amakanos, sinanda kon. Ngam di damot nga ron maaramid da ita. Anya! Kita sino nga ti mas ayatam kadakwada. Awan, pamagusto lang ha. Tadyak mo't kaya't apasakitan tirik nada. Narigat timang paay. Hello guys! Ada guest singer tayo ita. Awan sa Bali, no saan ani Miss Mary. Ma'am, umaikan. Thank you, sir. O sige. Oy, kakabsat! Palakpakan tayo mata ni ma'am!
No kayat mo, Mary. I-recommenda ka iti boss ko dito bar. Tadwa tangag kanta dito eh. Ha? Ala, sa anak a singer, Sir Jose. Sa anak analaing agkanta. Maasa kan tumatlaang Mairuam kan to. Sir Jose. Ada ka din nobyong? Awan pa, Sir Jose. Oh? Iti day ta kinapintas mo. Awan pa'y nobyong? Promise, sir. Awan pa'y at talaga. Nasara ka kung ti babae anabayagan na sapsapulag. Ay, ni Mary? Wen, nagpaiduma ti marikrit nakparakan ko na. Isunsan ti perfect woman apara kanyak. Saragay, Jose. May bagay kan ka ni Mary, tabalasang. Mabalin mo ngay Liza. Ngem dagiti dua anobyam. Hoy! Di mo mabalin nga ikasarid na. Husto ka. Kat, anya ti planong kada dona kan Carol. Siyempre, sinakidan. Kat ipamaysak ni Mary. Iso ti kayat ko nga Liza. Kuna madinak to pasakitan. Kuna madinak to ikalang. Naman niya teraramidam ita. Pagawanan nak doon na. Sapay kong matamawatan nak. Jakmat kahit nga agnanayon latan akastoy. Makibingbingay iti ayat mo. Nakasagana ka mangisina iti asawak. Basta di nakikalang, Jose. Saan? Pakawanan na ko ma. Angam, urnusan ta ko man tibiyag ta. Kasapulak matimang bukol iti bukod ko a pamilya, Donna. Awanan kay tibain! Donna! Awan kayang ti matakdara masaom. Awan matungtong palmo, Karim! Anya, kastalaang ti kalakanakan ka ti panangisinamon kanyak, Jose. Lading ita, Carol. Lumabalin. Diyak kaya ti mangsahir iti rik na ti pada katao. Angem diyak kaya't akanayon nga agbasbaso ta. Pinangnamnaman aklagayam iti awan. Sorry, Carol. Ngem masapulapot dentan ti relasyon ta. Sige. Diyak mabalin nga ipilit ti bagikan kanutin akon kaya. Respetwak ti anyaman apangedeng mo. Mary. Ala, apay anak pa rin tumang ka iti sangwana, Jose. Tumagder ka man. Kit-kitaan data dagiti tattao dito bar. Agproposak kan. Will you marry me? I love you. Jose, Will you marry me, Mary? I love you. uwan, Jose. Ay-ayatan ka mat. Kat makikalay sa akan ka. Out of town ta, Mary. Taiti sa bali a lugar ti paghahanimunan ta. Sige, kayat ko, Jose. Ngam, adamot bagyo na. Agbiyahe ta ka din, oray agbagbagyo. Pumanawan inton bigat ti bagyo na. Apag isunto. Awan ton day ta a bagyo. Sige, si kalatan ti agtugaw dito isango. Ta siya akong ti agtugaw iti akin likod. Pumakarak to, namabakan tiyan dito isango. Agabay ta ko maiti pagtugawan, Jose. Agabay tayo ton madamdama. Adan to agdisaan. O sige ngayon. Kailipan ton Unay ka to'y asawa ko na yan. Manulang mo't a minutos ti panagsinat ha. Napigsalat ta ti bagyo ha. Agam sumardeng to siguro da ito inton madamdama. Di mo't lang mabakan dyan ang tinagtugawan ni Mary. Tap na makaabay ka na. Ay, agyaman na ta nakapuot ka na anak ka oh. Ayan ko. Abayan, nasakit tintero. Abagik. Ay, nahanak ka oh. Nagasat ka, tamay sa ka kadag iti nakalasat, iti pan nakadisgrasyayaw. Natupakan iti dakil abato tinagluganan yaw. Kita ado tinatay. Iso ang nagasat ka, tasaan ka akaraman ka dakwada. Naimbaglakit din. May kadwa biyag ko na ito itatang. Huwag anak ka oh. Iso na lang ta.
Tanya, tatang. Anya ti kayat yung ibaga. Karaman ti asawa, makadagiti pimusay. Anya, sana po no day tatatang. Iti akin sa ang wapa sa tilugan ti napuruan na napuntaan iti bataw. Iso akaraman ti driver a pimusay. Kasta mutan ti asawam. Sana na tayo ti asawak tatang. Si bibiyag ni Mary. Si bibiyag ni asawak tatang. Papa naman anak ka. Inak man na nagpalama. Baba niti pa nagkantak tatang. Iso pa iti malimusak. Ay nasanain. Agtalinaid ka dito'y balay. Marigatan ka lang arudin na magna. Napigsak pa'y mo't. Kabailak pa'y iti manggay iti pagbiagta anak ka. Saan tatang? Tadamat sa rukod ko. Masapul at tulungan kayo ngagsapol iti kwarta. Masyanak ka na kayo. Lakay kayon. Ngam ikarakarigatan nyo pa'y latag trabaho. Tapno dala maipakanyo kanyak. Makunkonsensya tatang. Ay na, mawatak ti sitwasyon mo anak ka. Tanay, napiktaran nga ro din ti panagnam. Gapo iti pan nakadisgrasya. Engem kabalak pa'y tatang. Iso nga ramidag ti amin. Tapno makatulong kada kayo. Oh, awatan ti tulong ko, Jose. Donna? Wen, siyak nga ron. Itayak pa di ti likudam. Dangdanggat ti panagkantam. Nakitak namin ti panagkangkantam ditoy. Isok nga mayak. Katawatan ti tulong ko. Mabahinak. Oo, di kang papain. Di ka kadimadanagan. Napakawan kan iti inaramid mo kanya kiti kalabas. Naawat kun ti amin. Kan naamiris ko abasol ti inaramid ko. Ti pan nakirelasyon ko kan ka nga ure antan pamilya. Donna? Mabit lang ha. Nayunak titid ko at tulong kan ka. Atoy. Agyaman ka, Donna? Sana dito ti rumba nga pagkantaam, Jose. Agsubli ka iti sigod a pagkankantaam. Mabahin ako nga agsubli, Jay. Ngamin, ada diferensya ti panagnak. Ang mga nulida ko nawatan ni Jay. Ay na, gayam ko takin kuko iti dayjay. Siyak ti makaam mo ang makisarita kan kuana. Anya? Agyaman ang karod no kasta, Donna. Biyag ti tao. Anya matanti kastoy a panagbiag. Ha? Apa yan, Mat Makay? Anyat pagpupudutam asim mangpat. Adda ka di ka apam? Awan! Kasano da ito yan? Apay aya. Naikatak iti trabahok. Anya? Ay, daytan ti kanayon ko nga ibagakan ka, Raymart. Pimod nun ti pagdandanagak. Basol mo takanayon ti panaglangan mo. Sano sumrag ka, naladaw ka. Takasano, kanayon ka amahang over. Anya ka matan? Imbes nga andingayan nak, tapno lumag-an tirik nak. Hanggang kasta ka met. Raymart. Anya ka talaga itibiyag mo? Asawa uno ka aruwam lang. Raymart, lakay. Gagangay iti may isang asawa akas kanyak timang sermon kan ka. Tapod no mo Boston! Rumuwarak mo lang. Papanamanan. Ay na pare! Isatam lang dito! Uwan pare, dito lang mo tiyamok a solusyon iti problema kay arak. Una pare! Ura niya klase iti problema, may isa ti solusyon na. Arak only! Uwan pare, iso nga agyaman tayo iti nakadiscover iti arak. Tanawan ti arak. Ay sos, awanin na ti ragragsak. Ken kang runan ti amin pare. No adarak, adamat solusyon. Kurik ka dita pare. Wen, wala. Agsyat takit di. Masakit ti ulo ka.
Kasano adi ang sakit? Kat parbangonan idi simmangpet ka. Kan kasta na yabartag mo. Kasta ya? Intulod na kajay kumpanem. Apay, di mon malagip. Saan? Raymart, kaano aya ang maikat motivasyong iti ara? Karering ko. Pangasin tadi naksirmunan. Nasakit ti ulok. Sermon nga addalaok na nga ayat daytoy aramida. Panangisakit ko kan kakas asawa, Raymart. Diyak kayat nga dadakas ang mapasama kan ka. Iso ang mabalin ka di. Sarda nga mon ti panagin inom mo. Agpakpakaasi lakay. Nelly, di nakla ka di maawatanan. Amumat aday ito lang tiyamok a solusyon dagiti dumdum teng aparikot ko iti biyag. Raymart, saan nga arak ti solusyon iti problema? Iso! Malagaan ang tiriknak no nabartagak. Malipatak pa iti problema. Wan, ngam temporary lang ang data. Tano na po kawan ti espiritu ti arak iti bagim. Agsubli iti normal iti panunot mo. Kat malagip mulat ta ti parikot mo. Iso nga ro ano mabalin kat diretsok ti uminom iti arak. Tapno diretso mo't ang malipatak ti problema. Kas iti kanayon nga ibagadanan ng kantatangkan ka. Ni Apo Diyos laang ti solusyon dagita ang problema. Inaramid kung dayta. Idi madadadal dagiti mulak. Nagkarkararagak. Ngamamanlat ta. Napistilat ta dagiti mulak. Idi na ikatak iti trabaho. Nagkarkararagak. Asapay la kumata maasyan damot lang kanyak. Kahit alaan dakmot lang. Ngamaman. Iso nga awan serbinan dagita nga ibagbagam, Nelly. Pakawanan nakakumati Diyos iti kasta nga ibagbagam, Raymart. Ni Apo Diyos ti konkontraam iti kasta nga ibagbagam. Ibagbagak latipod no. Jack kaya ti agin sa santaw. Ta si aaklunak met asa anak met anasantuan. Oh. Agrobat ka ta inta makimis. Masadutak. Mapan ka asiksi ka. Maturugak. Maturog kan to numalpas ti misa. Di nakman pilitin ta amangan no makaturugak iti simbahan eh. Inkan, ta iturog ko. Nasakit ti ulok. Kahit napanan ni Rimat ngay. Napan nag-apply iti trabaho na, tatang. Kanya man na trabaho tinaplayan na. Padasan na kano ti agpasada iti jeep. Ay, akin jeep ngay. Jay may sa akumpare na, tatang. Mayata. Eh, sayang ti sigud at trabaho na. Nagpintas ti kumpanya anastrekan na. Ay, sinayang na. Wan nga rod Gapumot la iti aramid na, tatang. Ay, unay lakit day jataon. Saan mo't asigod amang nginaw? Manipod edin ay barkada. Isumot tan tinangrugyan na ngagbarbardag. Wan nga rod. Iso nga iso ti pinilik anak asawaan. Tawan mo't bisyo na idibaro. Ngam ita, nakasursuron nga agbisyo. Bayam, tatumulong kami kaninanang nyo amang bagbagaken kwa na nilay. Agyaman nagtatang, tanukas jay abagbagaak, agpudot la dagos. Kanayon na nga ibaga, nga agyaman ak kanutaarak la ang tibisyo na. Ba nag-apagsangsang itak akan ayon, tanubagbagaak, bala subas ti sungbat na kanya. Ay, Adun tinagbaliwan ti asawa, tatang. Ay, ala Bayam takasaritak tumanay balasang ka. Adda ka si ti Diyos. Patsek adi na itulog ang maigumo ni Raymart iti bisyaw. Di ka lagbay naman te. Ibagbagada si katimang isungsungsung kin ni Raymart ngagbartak. Bibiyang ko kuma. Apay, di mo amwa si katisarsaritaan na giti tattao? Ay, awan bibiyang ko. Sa anak nga apektado. Tasaan matapod no dayta? Oh. Anya sana pud no? Si katinang isungsung kin ni Raymart ngagbartak. Manipod ka no, hindi nagkuykuyog kayo, nagbalin ka no na mamartag di kumparem. Iso timang isungsungsung kanyak. Anya? Kapun. Iso timang isungsungsung kanyak. Palso dayta. Damag. Unay matan. Kano iso ti kanayo na mga wawis kanyak amapanag siya. Wan ata nakasursurukot nga rudan. Insurong nga agbisyo. Tala ka man. Matibab ka na eh. Narabitab ko nga asawa. Si kalat na putak nga asawa kasta. Naglawat. Wan, tamapaisuan ka ngamin. Unay ka matan. Nagbabawi ka ng asawa ka. Na, si kapay tagdaganas namang ibagay tikas na kanyak. Nakarkarupay kanyak ha. Agbabawi ka na kay asawa iti nabisyo akas kan ka. Pumanaw ka na, nukas na, tikayat mo. Ha!
Sikatin nang ibagay ti kasta, ha? Ti ko nam, jak maaramid ti pumanaw. Wan, pumanawak ta na umakon. Nabannog akon nga ungat iti dayto nga impyerno. Mabiyag ko ti bagik nga urawan ka. Tanda mo trabaho. Sao ka laso? Arami damon, tapno malpasan. Oh, apay manan. Kasangsangpot mo pa ilaan ngam nagunagan ti sanaay mo. Ay, problema. Problema ti. Ada na ka din nung parko taksi bakit. Kat dakkel ti dadahal ti lugan. Anya, akin basol nga eh. Siyak nga rod. Kat, adda ka din nadangran. Awan mo't kidni. Iso na lang ta makagastusak. Sabay awang kwartak. Ala, iremedyo ta ti magastos, Raymart. Mano ayala ka eh. Problema talaga ti kastoy. Apay nga agsasaruno ti problema adumdumtang itibiyag ko. Apay adinak panawan dagita a problema. Ala, di mon panunutan day ta. Ay nakasano adyak panunutan kat makagastusak. Siyak ti manggastos iti pan nakatarimaan ti nadadahil alugan. Mairemedyo ti kwarta ko nakmet. Wen, may remedyo. Agam ti damdamagak. Apay akanayon adumtang ti parikot itibiyag ko. Apay nga ta. Gaputad da kurang itibiyag mo lakay. Kurang manan nga. Ni Apo Diyos. Di ka pa'y ngamin makimisa. Kandi kan samot agkarkarawan. Warak man. Kastamlat ta na kanayon. Tunggal da kamatag ti may papankin ni Apo Diyos. Yaw awan mo ti saritaan. Basta rumwarak, tada papanak. Papanamanan. Inak iliwliwag ti parikot ko kasla bumtak ti uhulok iti kapapanunot. Iso mo inak man iliwliwag da ito parikot ko. Pat siya man di asawam. Arak ti kabilga na solusyon iti parikot pare. Huwag nga ron na. Ora siya, jackpot yan ni bagat ko. At wala amin ngay bagpagana. May bagpaikat nga agpaisot ti arak tawa makasulbar. Kasi ta, naragsa ka. Awan parikot ko ita, tamadama ti shot ta. Wan! Agraragsak na ikit ya. No kaya't mo tagpat-pat nagta dito Tayo inom ta kami na swildok. Ang mga nagungat ni bagat mo. Awanan pare, timakyasin dyan, tigre nga asawa. Nagsina kami na. Iso, I'm free. Anya? Apay nga? May mayat tawan asawa na. Tawan mang sir-sir nun. Kan mga apakan ka pare. Iso, syakti ka. Tuladin akon. Sinamot na ni bagat mo. Tapno awanan ti sakit ti ulom. Addam kit dito agbartag Tapno matay iti konsumisyon. Panawan na kan. Jak marami na ita parts. Uray kaskasa no? Ayatak ni bagat ko. Jak kabailan ti maisina kan kuana. Ano saklatan? Ti kinalawat na no daduma. Kahit awan trabaho, Raymart. Awan pa itananan. Madama pa iti repair ti lugan nga man manehok. Sa inal daw ka mapanagbartag. Imbis sumapol ka iti pag-sideline nam. Jak maipamaysa. Nasakit ti ulok ng pampanunot na nang. Malasak samot anay pasngay. Tapay nga agsasarunot ti parikot ko adumdumtang. Kaya't ko ti makailiw-liwag. Kaya't arak lang ti amok makatulong kanyak nanang. Ay nakalukwan day ta pa nagrasrason. Solusyon aya day ta. Manayunan kit di ti parikot mo ay ti kasta nga raramidam. Ta syempre madadaal ti salon at mau. Kadagiti amin a problema dumteng iti biyag tayo may salaeng ti solusyon day ta. Ni Apo Diyos laeng. Agkararag ka anak ko. Kan pagbabawyam dagiti mading aramid mo. Sakan to agdayaw kan kuana. Kita no pumanaw dagita parikot. Amom anak ko paset ti panang subok ti Diyos kada tayo day ta parikot. No kasano ti kinatibker mo amang sarangat kadagita. Iso di kag paatiw iti problemam. Kan may sabasit la parikot day tangam padpadak kalamat anak ko. Nanang. Agpanunot ka kuma. Ulitak di mo dadaulan ti salon at mo gapulang iti arak. Pare, sumurot ka? Sa dino pare amante? Ija lugar da bayaw ko. Pista da ngamin. Intamot ag-relax sige pare. Kaya't ko ta. Sigurado man nga rodon at isyat ijay. Agad mo na. Iso mo agsagana ka tama pantano bigat. Siyak ti makam mo. Iso di mo pakadanagan ti kwarta pare.
Di ka mapan. Apay aya aparitan nak amapan ket ilibre dak met. Sa anak met nga gastos. Uray pay. Basta di ka mapan. Sigurado aday tantuman agbartek ti aramiden nyo ijayon. Agsubli kami mutla dagos bakit? Basta di ka mapan. Makaamu ka no dinakdenggan. Pumanawak laeng no kasta ka, Raymart. Anya? Kayat mo ngagsinata. Ala saan? Awan pa'y ganas matikas to'y. Si kalatan ti matungtungpal. Uray agang pa kami. Basta saan asumurot kadagigay pada na nga Raymart, naamam ka din ti damag. Damag nga. Ni pare amante, na disgrasya ti taksi aman manehon na. Nabartek ka no anag maneho. At da iya ospital ita. Anya? Ay, sige. Mapanak nga di ospital bakit? Anya gaan nga ospital ti ayan na? Agyaman nak ta sinurungkaran nak pare. Naimbag ka pa ita sinarungkaran nak. Gamjasawak. Talagang awanan. Di nak malagi po pare. Pare. Apay akastamot din tilangam. Awanan. Pinutid dan dagiti wasakak pare. Pare. Awanan. Inutil akong pare. Nasaysayan lang ko mananatayak. Gambiti kasto yung nagbanagag. Diyak maglunti kasto yung nagtungpalak pare. Ala, di ka mapukawan itinamnama pare. Patib karam ti pakinakam mo. Kabalam na ita. Ada kami lang dito eh. Tumulong kami kan ka pare. Saan da ka abaybayan? Ang ingat ka balak. Neli asawak. Raymart lang ay. Apayakas talang unay ti panangarakop mo kanyak. Apayan. Agyaman na kiti ka na yun na panang bagbagam kanyak bakit? Gusto ka. Awan ti din tinalabos ang panaginom iti arak. Ken saan a solusyon ti parikot dayta. Naayat unay ti Diyos. Tawan ti daka sa napasama kanyak. Nailisyak iti mabalin na pakaisagmakak bakit? Mapanunot mo itan lakay. Di mon urayan nga dadakas ang mapasamakan ka sa kanto makapanunot. Ay, agyaman na. Nagbungan ti kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Pakawanan na. No kanayon ka nga apahin. Gapo iti panag-aburidok. Sorry bakit? Tinasayat. Inta makimisa inton bigat. O sige, lakay.